Broj ljudi koje Zemlja može podržati zavisi od mnogo faktora, uključujući dostupne resurse, tehnologiju, ekološke prakse i način na koji se resursi koriste. Ovaj koncept se često naziva kapacitetom nosivosti i varira značajno u zavisnosti od različitih faktora. Trenutno stanovništvo Zemlje se kreće oko 7,9 milijardi ljudi. Kapacitet nosivosti planete se procenjuje na različite načine i varira od procene do procene. Ova procena zavisi od mnogo činilaca, uključujući dostupni resursi, količina vode, hrane, zemlje za poljoprivredu i druge resurse koji su dostupni na planeti. Ekološki faktori. Uticaj ljudi na ekosisteme, uključujući deforestaciju, zagađenje vode i vazduha, gubitak biodiverziteta i druge faktore. Tehnologija. Napredak u tehnologiji može povećati resurse koji su dostupni i poboljšati efikasnost korišćenja resursa. Održiva praksa. Način na koji ljudi upravljaju resursima i primjenjuju održive prakse. Kvalitet života. Standard života koji ljudi žele da postignu i koliko resursa je potrebno za njega. Najčešće pominjane brojke kada se razmatra kapacitet nosivosti Zemlje variraju u različitim izvorima i studijama. Ovaj koncept je složen i zavisi od mnogo faktora, pa se brojke mogu značajno razlikovati u zavisnosti od različitih procena i metodologija. Međutim, nekoliko često pominjanih brojki u ovom kontekstu uključuje 10 milijardi. Ovo je brojka koju mnogi pominju kao projekciju za maksimalni broj ljudi koji Zemlja može podržati, s obzirom na trenutne tehnologije i resurse. Ova brojka se ponekad koristi kao granica nosivosti. 2 milijarde do 4 milijarde. Ovo su brojke koje se ponekad pominju kao realni kapacitet nosivosti planete ako se primene značajne promjene u resursima i načinu života. Ovo bi podrazumevalo radikalne promjene u potrošnji i očuvanju resursa. Održiva populacija. Ova brojka bi zavisila od toga kako se definiše održiva populacija. To može varirati od manjih brojki do brojki koje su bliske trenutnom stanovništvu planete, ali pod uslovom da se primene održive prakse i tehnologija. Trenutno postoji mnogo različitih procena o kapacitetu nosivosti Zemlje, ali nema konsenzusa o tačnom broju. Ono što je jasno jeste da je održivost ključna i da moramo brinuti o očuvanju prirodnih resursa kako bismo podržali sadašnje i buduće generacije. To uključuje održivu poljoprivredu, upravljanje vodom, kontrolu populacije i druge mere. Važno je napomenuti da nema jedinstvenog odgovora na ovo pitanje i da su brojke koje se pominju u velikoj meri predmet debata i analiza. Također, održivost planete zavisi ne samo od broja ljudi, već i od načina na koji se resursi koriste i kako se brine o ekosistemima.